bro. Gimana dok? Kurang bisa dituduh salingkuh ku kabogoh kurang. Kayaknya amun dia salingkuh gitu mah nya geus mending salingkuhnya aman meh jadi fitnah teh. Dia yang bagus. Teks seueur sarana. Heeh. Halus. Kela. Emang salingkuh juga sah? Kabogoh mana? Oh no. Oh no, 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 no. This speech is my recital. I think it's very vital to wrap around. That's right on top. Daripada gebetan mending mantap tinggal dilanjutkeun tinggal direpet kan kene mung naon mantan 3 sampai 2 kali ya maca buku sarua 2 kali kan sebagai penulis aja gitu macam tinggal omean atau bahagia jadi bahagia gampang gitu wah mesti cetak mau revisi-revisian deui anggar bakal gitu. Halo bro, kita kan malam minggu. Terus? Jujur saya niat kulin kurang ya. Kurang semoga duit. Minjem duit lah. Bisa. Sok we kirim. Naona? Nomor rekeningna. Ahmad kabogoh imah maneh lah. Baik kurang aja kulina mah. Budi anjing. Pagawean sakur hadolin jangan sok keras. Cuk saha? Cek kurang. Emang mana boga pengebisan naon? Aing bisa nge-stalking mantan. Terus di-save fotona. Di-repost na story WA tanpa privasi. Ribu Hah? Enggak cai. Jangan malu dibuka gua mana itu? Abu. Bener. Tembak. Siap. Aus pas kan hatena. Aya bana. Anjing di revive. Mas senjata. Nyumbu. Ada gini. Jadi ngajar menyen skripnya gak ada akhlak. Kalau di PHK, semoga bakalan kabayar. Lagi corona ya. Lumayan cara ngeliatin corona. Gampang. 3M. Ya, 3M. Jangan temu duit. 3M dari 3M duit. Cukup mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Goblok teh sia, naonan sih? Aing kecicing tegenah kieu. Sia anjing naonan ngirim foto ke mantan aing kau ya aing maksudnya naon? Bangsat aing kieu geker aing teh peduli ka sia teu bisa on wae bangun. Teu kitu oge carana goblok teh sia mah. Anjing naon sia ngecek bener. Emang aing sieun hayu. Anjay. Aduh, ma. Ente anjing. Jauh teuing. Mencuci tangan, masker di mana? Pakai. Buka masker. Masker di mana? Sarwana anjir.